Takže ahojte ľudia od dnešného videa. Dneska si zahráme Minecraft, falošný Minecraft. Jak ste mohli vidieť, tak som natočila video z Minecraftu, bol to part 1 a teraz idem natočiť part 2. Tak sa tešte a zahráme si ten Minecraft. Sice s myškou už nie, ja som dala myške prezývku Mucha, lebo je otravná jak mucha. Ale nebudem ju tak volať. Takže, tak. A musíme počkať, dokým sa to načíta. Načítaj sa. To sa tak pomaly vždycky načítava. Aspoň sa môžem kúknúť, koľko mám na powerbanke Pencert. 46 v pohode. A sme tu. Bolo, prečo nemám žiadne veci? Bolo, ja som mala veci. Ale halo? Bolo, čo som chcípla, či čo sa stalo? Ja som mala posteľ a proste ty kokos, čo to? Tak musíme nájsť ovce. Sme na plánu, budeme hľadať ovce. Ale prečo zrazu nie sú žiadne ovce tu? A minulé ich tu bolo 5000. Ty kokso. Ešte som prespávala tuto. Tuto som prespávala, či kde. A ja viem, prečo som sa vlastne musela zabiť kvôli myške, lebo ona ma nevedela nájsť. Ovca, ovca. No nie, to je ovca, ale musím sa zabiť. Jej, mám vlnu, mám žádlo, mám vlnu. Jejo, to je maličko ovečko. Ahoj. Ahoj, ovečka. Alebo ju nezabijem. Keď tam má maličko, tak to nezabijem. Tam je oslík malý. No, mám iba jednu vlnu, ja potrebujem viac vln. Vlna, alebo dve vlny. Dve ovce. Ovce, kde ste? Ovce. Ovca, ďalšia ovca. Tak dve ovce, juhu. Dobre, ešte tu jednu ovcu. Čo je tu? Dobre. Aha, ďalšia ovca. Tu nebudem zabíjať. Chudiatko ovečka. Hop. Ahoj, zajko. Ideme pre drevo. Takže. Zrovna na savanu som nechcela ísť, ale keď tu není žiadne inšie drevo. Nazberiem si teda to drevo. Savanové drevo, to rastie všade, má nejako maka. Tak sa. To je jak nejaká hatlanica. Dobre, už mám drevo, mám 8 dreva, to je ako v pohode.
Tak zoberieme takto. Vykraftíme crafting. Tak. A vykraftíme posteľ. A mám posteľ. Chytičky. Zbieram zatiaľ toto a spravím si dočasný baréky. Dobre. Mám kytičky. Posadzíme kvetinky. Zmeníme posteľ. Crafting. A počkaj, ja sa ešte vykraftím. Nový seriál Hrdinové East Harbor na Viasat Explore. Tak. Rezaví bráchové sú zpátky. Máme. Rozpoutají chaos ve OK. Aha, dobre, tak sa vyspíme. Taký krásny večer tu je. Haló, ja už môžem spať. Renovátoři rezavého šrotu na Viasat Explore. No konečne. Dobre, som sa vyspala. Posteľ si zoberiem. Takto, pôjdeme pre kameň. A ideme do tej jaskyne, ktorú som tam kdesi videla. Dýňa, nepotrebujem dýňu. Potrebujem takú krásnu jaskyňu. Dobre, pôjdem vodou dole. Sklo, mám sklo. Potrebujem. No, to nepotrebujem práve. Tak moja babka išla von s Benim, s mojím psom a vlastne ona nechala pustenú telku, lebo ona nechala pustenú telku, takže tak. A nakopeme si kameň, spravíme si pec a tu sa môžeme zatiaľ zabývať, tak dočasne. Budeme bývať v jaskyni. Bolo bývať v jaskyni, to jakého Mudrlanda by napadlo. Tak si tu spravíme cestičku. To spravíme. Tuto by som dala akože ešte takto kameň, tak aby mi nepršalo. Tu by som dala takto dvere a toto by som na miesto piesku dala kameň. Takže tak. Aha, uhlie tam je. Ideme pre uhlie. A to je iba jedno. Uhlie, už som sa zlakla. A už som si ubrala HP. Takže čup. Som tuto. Na volantu je 50 tlačítek a různé páčky. A já si říkám, co jsem si to zas vymyslel. Takže aj hlinu vykopeme. A tu si dáme sklo potom. Dobre, takže crafting. A máme tu takto. Dobre. Aha, tam je to železo, potom pôjdeme pre železo. Dobre, crafting. Kameň.
Zkontroloval jsem všechno. Zavolej Dylanovi. Ano. Dobre. Zdar, jak to jde? Dobře. Dobre, to A bude spustil se stačiť tady nějaký zatiaľ. alarm. Tak jsem brnkl Dylanovi a on Tak vyrazil to rovnou zatiaľ k nám. takto zabíjam. Izolátor je v pohodě. A dám. Zoberiem toto, vás presuniem sem. Takto vás presuniem. To je jediný, co Uhlie tady si dám svítí. sem a hlinu sem. Rychle to projdu. Tak aby to nebolo také, že úplne také, tak dala by som sem aj trošku hliny. Šup. A toto tu môžem nechať takto, keby som si chcela trošku poskákať. Něco vážnějšího. Dylan nám to chtěl spravit. A my si teď můžeme vyhrabat nějaké pořádné. A toto môžem nechať rovno aj tuto potom. Kvůli zpoždění však už stihnou jen odklidit křoví a nachystat půdu na zítřejší Mám už 5 skla, super. S tímhle to půjde. Ano, Tak když to to je bude zatiaľ všetko sklo, ktoré potrebujem. to nemůže. To bychom o půlku zlata přišli. Musí se do toho opřít. Nemáme na vybraní. Dobre, ešte 2 skla. Mahoniovým zbývá už jen pár dní na to, aby našli zlato za $24,000. Dáme jihu se okol Gypsy s pokouší zoufalství. To není ani na naftu. Potom pôjdem na hentolu kúpe kvetinky. To ne. Hentolu vysadím kvetinky. Potřebujeme najít zlato. Nový den, Mám tak. nový plán. Náročnějšího terénu. Dobre, takže skočím. Tak. A vlastne to mám už cestu spravenú. Už sa mi to tu vypieklo. Dobre, zoberiem si toto. Chceme Idem vyrobiť dvere. protože jsme většinu ještě neviděli. Tady jsou suché stromy. Už mám dvere. Hledají místa s geologickými ukazateli. A jupi, mám balíček dočasný. Ale celkom sa mi to ľúbi. Takže, tak Koukni na to koryto. ideme si spraviť Strašně torčky. Mám 4 torčky. Podzemí často postupem času rozdroví a potoky a řeky horoze jsou po okolí. Mění směr a teče pomaleji. A vlastne, jak sa kúpneme, bolo slnko. Nevidím slnko, super. A jak sa vlastne kúkneme na to slnko, ktoré je kdesi za tuto nad nami, tak zistíme, že sa za chvíľku bude stmievať. Asi neviem. Najdeme si výhodné místo, kde Dobre, tak šup. To tady s detektorem. Když tady najdeme zlato, tak přivezeme techniku. Dobre, ale našťastie, že sa mi tu nemôže spavnúť Enderman iba na jednom mieste. jsme zoufali. Potřebujeme najít zlato a to co nejdřív. Tak, Když nenajdeme to 450 zoberiem gramů, tak kamenný radši prodám krumpač. auto, než bych šel pro někoho dělat. Tuto sa mi môže takto spavnúť, že tuto takto môže. A ho tu potom môžem zabiť, ale tak to je dobré. Sa mu kúknem takto na oči, že bum 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 bum. Ale v podstate sa ani tam nemôže spavnúť, lebo tam mám to. Takže jen tam je to železo. To zní dobře. Tak se mrkneme. Vydat, na poprvé. Páni, Ludek, Takže dobre, dala som to. hází další signál. Je malý. To bol proste ofus. Už som si myslela, že to nedám. Bože môj. Ja už neviem Tady to je. jesť. Vidím zlato. Já taky. Tady byly dva. Hop, Ve stejné hop. výšce. Som tu, Víš, co to znamená? tu. To ví.
Počkaj, som na tej skale. Až teraz. šanci na záchranu sezóny už nemají. To vlastne, jak sa to Tady zrejme, na tak tomhle teď záleží úplně podobne. všechno. V táboře Scrappers posílá Rod do promývačky dalších 10 tun hlíny a Alex s Erikem na kraji záboru Relief Creek hledají velké nugety. Dobre, našla som to železo konečne, teda išla som pre železo konečne. Zatím našli zlato téměř za 3 Blo, som sa zlakla. Je to venku. Asi tak. Tohle zní dobře. Hele, jaký to je fešák. Dobrý. Dobre, Dobře. skočila som do vody, takže v pohode. $250. Jem, To bude. vodka. O tomhle každý Aham. sektor sní. Nemůžu to brát jen jako koníček. Musím zlato najít, abychom tady mohli jet dál. To bude špona z lopaty. Nebuď tak negativní. Jasně, že to je Piškota, prestan tu škriekať. Koukni se na to. No, A musím sa dostať hen tam hore, ty koksa. to ano. Takhle se mi to líbí. Teď nějaký ještě větší. Dobrý plán. Čo ti dáva, že sa musím dostať hen tam? kde budou za chvíli mít zlato za Prečo som si vybrala hen tam dočasný baráčik v jaskyni? Běž pryč. Môžem byť rada, že to je zatiaľ iba dočasný. Tak se ukaž. Stačí mi 2 pračky. Musíš správně mávat. Je to v bocích. Přesně tak. To zní dobře. Už iba kúsok. Máš to nějaký mokrý? Dobre, som tu. Pri baráčku. Dej mi lopatku. Já to vidím. Jak to? No vidím, to No. je. Dobre, To snad ne. som pri baráku. Ty mě nemáš A už co sa... učit. Blo. 9 gramů. Nebo 10? A mi to seká. víc než 4 000 Mám 3 hliny. Za chvíľku pôjdem spať. Ukázat, jak se to dělá. Já budu jezdit, Blo, ty si počuli budeš ste hrát to? tady s tím. Jsem lepší v oboji. Ešte si, že tak mám. Dám takto. Budu dělat oboji. Jedeš do Anglie. Tak si to dám radšej. Za chvilku jsem zpátky. A počujete tú čarodejnicu? Blo. Za zlatem se sem Tam robí, že ha, 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 ha. že tomu se nic nevyrovná. Tak, Tady jste našli idem ten vypiec to železo. Teď má na záboru 8 Mile v plánu postupovat podle nugetů, které zde lety Steiner v této sezóně našli. Holkám se tady dařilo. Našli pěkné nugety. Takže jste je našli na jednom místě. Dá sa aj hlinou odpaliť? Vezmeme se Já nějakou nevím. vaši. Ano, Dobre, takže To nebude jenom nějaký úzký pás. tak, že sa mi to tu peče, teda je rozhodnutí. vypieka. Jestli nám to nic Mám nehodí, tak jsme takto v háji. a vlastne z dvoch želez nič nemôžem urobiť. Takže fakt super. A toto už môžem odkopať. já ti řeknu. Takže takto pokúkáme sa, že kde ešte niečo není. Či tu náhodou ešte niečo není. Trochu to zvedni. Půjčení nakladače Že stojí idem do 500 kuchyne. dolarů na den. Je potřeba, aby Nie, ale točím video, vieš. Takže som sa presunula do kuchyne, lebo tam prišla babka. Takže, tak. Dobre. Môžem akože ísť ešte niekde. Napríklad do nejakej jaskyne, keby som našla však, ale ešte nie som moc na to vybavená. Ešte tu môžem tak pokopať, že či tu náhodou nebude niekde uhlie, ale predpokladám, že nie, ale aspoň získam kameň. Kameň je dôležitý, takže tu spravím takú... Aha, uhlie!
Našla som uhlie. Našla som uhlie. Filip. Bože môj, on má niekedy byť. Aha, dobre, takže už som zničil krumpáč, mám ďalší krumpáč. Dám si tu jednu torčku, lebo zle sa mi vidím. Tak tu začnem ešte kopať. No tak tu budem kopať. A to bude vlastne taká moja kopacia miestnosť. Tak, dobre. Tak, tu mám krásnu cestičku. A baráčik. Joj. Železo sa mi vypieklo. Teda jedno železo sa mi vypieklo, jak môžem povedať správne. Takže by som si chcela vyrobiť akože štít. Takže som sa jak sa vyrába štít. Tak. Takže na štít potrebujem hnedé drevo, no super. Keďže myška tu s nami není, tak môžem trošku podvádzať. Môžem trošku podvádzať. Si dám takto. A kývnem si štít. A kvôli tomu, že ja už som mala akože armor železný, tak si kývnem trošku takýto armor. Alebo nie, takýto armor nie, kývnem si takýto. Ale nie, nebudem si gibovať armor, to bude moc podozrivé. Takže ide všetko, čo si kývnem. Ešte sa tu pokúkam, či si niečo nemôžem kývnuť. A nie, kývnem si maximálne jednu knižku ešte. To bude, hádam, stačiť. Knižka, alebo nie, knižku si nekývnem, dám už takto. Prežitie. Takže mám už štít, môžem bojovať. Ešte by trebalo zlepšiť ten proste. Musíme sa spamätať. Takže meč máme vylepšený. Ale najprv domíňam tento. Že tak. Blo. To nechcem. Čo mám? No, tak. OK. Idem. Túto noc nebudem asi bojovať, nebudem spať asi kvôli tomu, lebo si musím akože proste získať veci.
Teda nemusím, ale ja nechcem moc spať, takže... Tak. Dám si torčku ešte sem. A to sú zatiaľ všetky moje torčky. A toto idem ešte vykúpať. Dúfam, že budeme mať niečo dobré. Počkajme, niečo zaujímavé. 1, 2, 3, 4, 5 a už som prešla. 1, 2, 3, 4, 5, dobre. Tak už môžem ísť takto. Koľko je vlastne hodine? 52, super. Takže asi za chvíľku ukončím toto video. Urobila som si dočasný baráčik. Jak som aj slúbila, že si spravím baráčik, tak som si urobila dočasný baráčik. Takže asi by som aj toto video ukončila. Možno tak ešte dokopem. A to je vlastne všetko, čo vám môžem ešte povedať z tohto dielu. A ak chcete vidieť diel 3, tak si nezabudnite dať odber, zvonček a like. Takže tak. A toto doťažím a ukončím to, jak som hovorila. Lebo za chvíľku príde pre mňa táto, takže... Tak. Takže zatiaľ čaute všetci čertíci, bertíci a tešte sa na ďalší diel.